Kamera veša stoji u dnevnom boravku, TV ne mogu gledati ravno, nego moram se nadjeti s lijeve strane i da gledam svjetac. Kod tebe svjetac onda svaki dan. Pa da. Svoj kutak imaš u dnevnom boravku gdje imaš svoje knjige, svoje stalaže i rezervancije. Bože, opet ga nešto napalo. Tačno tako. Mali ima u drugom kutku dnevnog boravka svoje igrice, svoje stolne A šta krške. sad te fali? Šta fali meni? Šta nemaš? Šta nemam? Ona sjeste da je mogu peglat pa sam samo namislila tamo i ostalo. Šta sam ostavila? A šta se buniš? Da, što- Majke ti slegni s lijeve strane. Svi se zalažu, onaj stariji ima svoju sobu tamo i ja jedino u dnevnom boravku što mogu gledati TV, a ovdje zapaliti cigaretu, Pa legneš s ne mogu lijeve tamo leći. strane, ovako nabok legneš i vidiš sve. Šta se buniš, onoliki TV ti se sad buniš nešto. Legni nabok, ne moraš uvijek se izvaliti na leđa. Brate mili. Nabok. Na bok. Da sam bokat gledam TV. Jeste. Što moraš uvijek se izvaliti na leđa ko gospodin. Malo se, brate, i ti napati. Danas sveta sam mogu peglat. Prtna. Ja ću tražiti svoje demokratske slobode bilo gdje. Đeš i nađi. Tražiti svoje demokratske slobode. Neće ti ih niko dati.